Gospodine Svrzo, dobrodošli u naš magazin. Hvala vam lijepo, je ovdje baš. Da li su to bila zlatna vremena? I jesu i nisu u stvari. Ovako, 70. godina, početkom 70. su se dešavale neke stvari u politici, i kod nas ovdje u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, pa su malo zaustavljene ambicije staralaca, sve skupa. I trebalo je pronaći neki ključ da se ipak kaže ono što hoćeš, a da se ne zamjeraš vlastima. I u tom smislu jesu zlatna vremena, jer tad su ljudi jednostavno krenuli da se služe sredstvima protiv kojih tadašnja vlast, ne zato što bi imala nešto protiv svega toga, nego zato što je morala da drži stvari pod kontrolom, strašno su bili na oprezu. Tako da u stvari 70. godine, pa sve tamo negdje skoro do rata, praktično su bile godine za one ljude, dobre godine za one ljude koji su pokušavali da podvale tadašnju vlast. Eto, to je, u tom smislu je recimo Velom isto jako dobar primjer. To je kraj 70-ih, početak 80-ih, prije toga je bilo ono malo isto. 70-ih su u Hrvatskoj bili onaj maspok, pa su zaustavili sve bunkerisane, ne znam ja koliko serija i sve to. I onda se pojavio jedan majstor, Miljenko Smoje, koji je znao prvo da u malom mistu, pa onda kasnije u velom mistu da podvali vlastima, dakle da im kaže sve ono što on misli da treba da se kaže. To je bila jedna ozbiljna kritika tog društva i tih mentaliteta novo osvojene vlasti, otprilike, a da mu nisu mogli ništa. Jer je on to radio na jedan soft, jedan fini, mekani način, prvo postaviši likove u malom mistu, likove koje on volio jednostavno i ganjao njihove male ljudske sudbine i sitne slabosti ljudske. Kad je došlo Velo misto, imate situaciju u kojoj je rat upravo završen i nova vlast dolazi, to su nova vlast, oni nisu navikli još na to, ali se vrlo brzo pretvaraju iz partizana u rukovodioce, pa polako na svoje privilegije. On je to briljantno radio, ali mu niko ništa nije mogao, i to je bio hit. I malo i Velo misto je bilo hit u cijeloj Jugoslaviji. Svi smo ih obožavali jednostavno. Zato je to važno. Vaša emisija Dobre vibracije koja je bila emitirana na tadašnjoj televiziji Sarajevo, ona je imala gotovo revolucionaran značaj za tadašnji TV izraz. Kako je nastala ta emisija? Pa iz istog ovog, praktično iz istih ovakvih motiva o čemu smo malo prije pričali. Prije Dobrih vibracija, to se ne smije zaboraviti, u Sarajevu je postojala emisija Na ti, koja je probila jako neke stvari, ali jednostavno ste imali neke urednike, neke tamo kolegije koji su rekli ok, ali ipak da mi tu mladost malo kontrolišemo. I onda smo mi izmislili formu kao omladinski kulturni magazin, kad su rekli kulturni, dobro, kao to nema problema, neće tu biti nekakvih problema, mi smo tu stvar okrenuli. Kulturni magazin taj nije imao one redovne rubrike, razgovor sa mladim piscem, izložba mladog slikara, ne znam, znate, pa dobio nagradu ovu, pa dobio nagradu. Mi smo to okrenuli jednostavno i to izgleda pomoglo. U tom smislu, ja ne volim da pričam o tome da je to revolucionarno, ali po svemu sudeći jeste na neki način bilo. Ništa, jednostavno mi smo, ja se sjećam vrlo dobro prve emisije, krojili smo je tako da jednostavno nije bilo priloga dužeg od minut i po. Izbacili smo voditelja, vama svaka čast. U toj emisiji smo izbacili voditelja da ne bismo gubili vrijeme i išli smo na jedan onako prilično se može sad reći rock'n'roll ritam, jedno na drugo je išlo i pokušavali smo da malo zbunimo gledalce, dakle da im ne damo ono što bi mogli očekivati od nečega što se zvalo kao kulturni magazin. I kako je to krenulo, izgleda da je to naletjelo na publiku koja je upravo bila željna te vrste dinamike. Jer nemojte zaboraviti, u to doba su mladi ljudi već mogli da vide MTV. Jednostavno.
a osim toga postojala je recimo i na televiziji Beograd jedna jako dobra emisija Petkom u 22 koja se ozbiljno bavila kulturom, ali na jedan potpuno odvaljen način, kako bismo rekli. Eto to je. Od tada pa do danas stvari su se mnogo promijenile, naravno, mediji su se mnogo promijenili. Možete mi sad napraviti neko poređenje ovoga sada i naravno kako je to nekada bilo? Zašto se to nama nekako čini kao da je bilo kreativnije, čak i slobodnije? To je, ja mislim da i za vas koji ne možete pamtiti one stare stvari, ali generalno mislim da se radi o nekoj nostalgiji za... Svi mi sad vjerujemo da je ono što je prije bilo imalo nekog smisla. Mislim, za mene jeste, ali ostaje da se pokaže da li ovo sve skupo ima smisla. Zgodan primjer za tu priču je, recimo, pojava nadrealista u Sarajevu. Mi smo to sve prihvatili kao, jo, to je super folk, kao, ajde, da se urbano Sarajevo malo zafrkava sa papcima, eto, recimo tako, otprilike. I to jeste bilo to. Međutim, imali smo jedan propust, nismo shvatili da su te neurbane struje to prihvatile kao sopstvenu afirmaciju. Tako da je to jedan negativan rezultat svega toga, ali mi smo pokušavali da svemu ovome ipak damo nekakav generalno urbani pečat. Eto, to je, prije svega situacija je potpuno drugačija. Vi imate sad, ja namjerno ću pretjerati, imate 30 televizija u Sarajevu, mimo onih stranih i mimo onih iz regiona. Nemate više onaj obavezno prvi, pa drugi program, pa ne znam, treći i tako. Ali je to dovelo i do toga da je pažnja rasuta. Vi sad više nemate publiku koju biste mogli da, recimo, o kojoj biste mogli da razmišljate, aha, publika bi, pa da krojite po mjeri. Danas je vrlo teško napraviti nešto za što možete očekivati da će publika to da vidi. I zato se dobar dio tih televizija priklanja nečem što je u stvari ukradeno iz iskustva sa ovim socijalnim medijima, sa svim medijima i svim tim. Dakle, ključ je na brzinu izazvati pažnju i to uraditi što drastičnije. Zato mi danas pričamo o nekom ozbiljnom poduhvatu nečijem i parovima na, ne znam, nekoj televiziji ili farmama i sve to. S druge strane, i u svijetu je ono što zovu reality televizijom, to je producentima najjednostavnije napraviti. Tu apsolutno nikakvog posla nemaš, dovedeš, zaključaš i pustiš da oni nešto. Međutim, mi danas jednostavno zaboravljamo na činjenicu da mladi ljudi svoju informaciju više ne traže na televiziji. Ja sam odrastao i ostario na televiziji i to je moj medij, ali televizija više nije jedini medij, medij od izbora. Sad imate varijantu, svako će za svoju informaciju prvo pogledati na svoj telefon, jel da? Tačno. A nama koji se bavimo televizijom ostaje da izmišljamo kako da se s tom konkurencijom izborimo. I to je u stvari ovo što sad vidite. Ne valja, ali šta nam je tu nam? Šta je tu je. I evo, nakon što ste godinama živjeli u Americi, radili ste za Glas Amerike, danas ste opet u Sarajevu. Jesam. Šta danas radi? Čime se bavi Slobodan Svrzo? Dobro, ja sam zvanično penzioner jer sam tamo radio na Glasu Amerike nekakvu penziju, kako se radio. To je penzija koja nije dovoljna da se nastavi živjeti u Americi, ja se vratio ovdje, to je pristojno. Mogu da živim od toga, ali mi đavo ne da mira, tako da sad sam u fazi, evo, pričam sa starim kolegama koje srećem svaki dan, nekoga koga nisam vidio 20 godina, svaki dan nekog novog sretnem, pričam sa starim kolegama, dajte da uradimo još nešto. Ne da skrivam, nego nije još vrijeme da vam pričam o bilo čemu što spremam, ali eto nešto radim, spremam. Naravno, moje kćerke su rekao, a što ti ne bi napravio novu televiziju? Rekao, čega? Ali postoje neki drugi ključevi, postoji saradnja sa ljudima koji već imaju televizijske programe, postoji varijanta proizvoda.
Dakle, radiš produkciju nečega, pa onda da vidjeti ko bi to mogao gledati i treba raditi na svim ovim medijima u isto vrijeme, tako nešto pokušam. Drago mi je da razmišljate o novim projektima, u svakom slučaju. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam, meni je baš bilo prijatno. Vidimo se nekom drugom prilikom. Važi.